ما کار اومدن در اومدن مقصد حکومتن یا общежитие ما مثلا در اومدن رفتن دستور داشتن کاتیکون فلان شوکای کره برآورده رفتن تورات اومدن نمازخونی حالتی عبد بود مقصد ما رفتن تورات اومدن نماز را خوندیم ما مقصد فوز مثال کردن حکم با اومد کی ما نماز خوندیم اومد در اومد گشت پشت در ایستاد چند دقیقه ایستاد ممکن همین 5 minut بودن مثلا ما خونده شد با در اومده گفت که این کردمو چسب کرد باز کرد ما گفتیم که هفتمو چسب کرد هفتمو چسب کرد سید موی گفتم برگشت گفت که خراشو مثلا گفت چی دیر کرده نمیبرین نکو بعد براتون خیلی بریم هست که ما دوزه تو درم مثلا دبیر کنیست گفت که روز مثلا بر وقت بروید ما اومدم اونجا گلاس هایی کردم که ببروید 10 مثلا بروید 10 تکان برای چی بروید؟ سبب در چی؟ سبب کور مثلا ما اونجا سپید مثلا عبید نوکده بدیم اومدیم سیازه گفتیم یکم نموزو را بخونیم مثلا سپید کنیم عبید بینیم نکنیم مثلا با کور مثلا که دهمه حالت مثلا سپید نکردیم اومد در اومد مثلا اقرات کرد مورا نکم نموز اقرات کرد و ما گشتیم که خیلی اقرات نکردیم بررسی گشتیم ما اقرات نکردیم بعد هم بچه‌ای که مثلا کاتیش مثلا چیکار روز در بالسای بعد هم استادش داگی بود گاش گفتی تو چی شیش داگی بود و گاش گفتی خیلی نماز خوندیم ممکن نیست بعد اینا گاش واس کرده اینجاش کپی کاشیدم وای سجده کوی کزد سجده کوی کی زد یا استنیش در دستش دواله یا دستش نه این دست چگو میگه که خودش مرا میزنه که جاش قاعده بود در کوی که خورد سرش گران شده ما مثلا موجه من شکوم برآورده سال مثلا تو کامون جنگ مثال جنگ فنگ نمی‌کنه که همین من چی مثلا تو اون دامینون بسری بودم شکوم بدر کرد سازم که موجه همین دهانی چی همین جای چیش کرده کشی دهان در برومت چی گفت یگان گپ گفت همون جدا مثلا بررسی گشت گفت که بیو برنگو دبیر گپ زنه مثلا من گفتم اسپید منم که مثلا برام داد شو اشتراک کنم اسپید نکردم همین مینو دیال نکشید دهانی وجود کنه خیلی دایده کردم خیلی دایده برومت تلفن در دستش آخرین زنده با پوینا بیا کسا در جای دایده که ما هدمش دایدم خیلی برومت حتما جا بچه ما کی بچه دیم میکنه غلط همین قد چیز دیده نه غلطی دانش ندیدین غلطی دانش ندیده همون روز همون حجت خونه برومدن شد دیده همین دهن حجت خونه برومدن شد همین دهن در حجت خونه برومدن که جمع برمدن چیم در خشتاله تو ما که مقصد ببینیم کودکی جوان که با هم خیلی تیز گذاشتم که ما تو بهش دادیم برومده گیجو رفت برومد راست همون جا دارید رفتم پیش همون از اونجا بعد گیجو رفت طرف پلیس رفت یا که نه در همون جا استودگی بود اون سوئیس رفت اومد ما مثلا همه بچه‌ها مثال نبودن بعد جمع شدن همه قبول کرد پلیس کی فریاد کرد پلیس اینجا عدل یک کی زنگ زد هیچ که خچم اومدن دیدن اونو از جو در ماشین کتی گذاشتن دیدن اولاتش گذاشته بود یا ماشین ببین عدل مو همین یک قدم راه بود دیدن هم شما دادن نمیخواد کرد شما را هم جواب دیدین شما چی دیدی همین گپا هم برادر تصدیق میکنی شما نماز خونده است دو دی این بیکاستم تمام کرده این ناو نماز سر کرد ناو نماز سر کرد این خیلی ولی بود این نماز خونده است دارو جو نماز بود که هم ما خیلی گپ گفتم اخوات کردن اما هم مشکل هم برادر گپ داد ما هم که در دین برو اومد مشکل هم زمین دخواه در زمین غلطی دگیه بعد شما در زمین غلطی دگی بود هش در سرش بود یا نه نه هش رفتگی بود هش رفتگی بود این حالت چی کردن اسپریت داره چی شکدن شور نساتی نیست خیلی خیستانی بود مثلا چی کردن گفت ویکند مثلا داشتم کردم ویکند من میزنم و مرا زد گفت همین کی باید که با هوش رفتم که باید دفعه من قبلا که در اسم در استور مثلا نخیزه با من قبلا استورش انا اکنون یک سخن دیگر بسیار وضوح شدن که مثال بریگادیرو اومدن گفتن که مثال بیانات نتیه شما همین تصدیق میکنید نه بریگادیرو ما گفتم برید بنویسید مقصد بیانات بتین گفت این مثال هر کس جزای کار جزای خچا بینم مثلا یگان چی گپ زدگی نیستن شما برید بیانات نبگیرید برید نتکنید ورا گفت برید بنویسید ما نویسیدیم هیچ کی گپ چت شما نویسیدگی نه در پلیس عرضاتون گرفتن نه چند نفر 4 نفر چند نفر هم وقتی همین حادثه رخ داد همجا بود صدا بسیار بودن که بسیار مردم بودن درست است همین پرمیر در 4 کس دیدن یک از یا در کریدور 5 مدام بود
мақсад ҳамиқа одам буд пешанги одамо мисол будага 3-4 казига бурмадагӣ будан у ҳолати вай умадак ва аст ҳарас када қулат када ҳама бурмад биратан ҳама синои корошонда тақсим шасабдан ки мақсад ё ҳодиса шид ва ҳама ҷамъ шид бригадиро набуданд ягон бригадир ҳеҷ набуд бригадир набуд. комендант ҳечка набуд комендант набуд комендант баъд мад охрана буд толка тамом қалавр буд тамоми вақте ки охрана вай занг зад бо охрана ҷош буромада берна скори чанд қабат омад скори таҷили 15 минут 15 дақиқа омад гирифт бурду ин пулисо роҳбарияти пулис ҳамҷо омадагӣ буду сухан кард шумо омадагӣ будан ҳамҷа чӣ гуфт ам роҳбари пулис мақсад акил шахсам россия соз намедунам қатъи ҳам бачаҳо қатъи гап задан ҳамара фаҳмдам ки ҳаме хеле мисол кардам мақсад чикор гирифтан бурдан шумо аризаотона нависед мора гирифтан бурдан ариза нависед мисол ҳамара нависед ки мақсад ҳаме хеле воқеа шидаган мисол ҳолам да ҳамҷа нависагину партоист даган мақсад агон ча мора гап задан мо да канса мерим мо ақиб намегардем мо овоза шида ки мақсад аризаошона гирифтан чи кардам мо ариза гирифтагӣ нест шумо ариза нагирифтед бисёр саволш аст ки барои чӣ назадан ҳамон одама ҳамон вай ҳолате меган назадан и гап чап мисол одаме ки надида ҳарчи мегӯяд ҳолате умад мисол мо боварӣ надоштем ва ё ҷанг менан ё мезана ё ягон чи ҳамин кашида ҳамин кашталаш як бор сараш давай зад ини ҳолате як осиниш дуровардагӣ набуд осиниша гуфт будозун куркашаки мараҳо мақсад хелиш мара мезана ки анҷаш қаби кашида ҳамин дарани бурмада даратен гуфт дар бери гап мезанем баррасида ҳамин қавоқия гузаштага ҳамин 1 минут ё 2 минут чанд қадар масофа аз ҳамин ҷои хоб будагӣ ҳамин ҷои ҷанг шудагӣ то ҳамон ҳоҷатхонара зур бошам 5 метр ҳамин дари ҳамин тоя 5 метр аст мисол ҳамин комнатаи мо ҳамин комната мебурад кухня баъди кухни баняу ҳоҷатхона ин акнун шахсан ягон кас партофтанша надидааст не партофтанша надид дар инҷа камераҳое чи нестанд ки камера нест дар исм ҳамин сини ки авай ҳозир ғалтидагия камера нест ба фикри шумо ҳозир вай мисол ягон чиза дар вай надорад дар хотир надорад ҳамин ҳодиса чӣ хел шудаги ҳамонҷа чӣ хел ҳамон дар пеш тиреза хӯрдаги ҳамон одам акил вайша мисол ваё ҳар дуй ваё дуромадагиан мақсад ман шуниндам ки дар оҷа гуфтанд ки отопления дар ҳамон попушо равоне гуфтанд ки ҳамон попушия гирифтанӣ шудааст аз қафо мумкин ки келаш ҳамонҷа мақсад чӣ када ҳамон дар ҳамон чӣ гап задагия мо дар ҷанги ваё мисол дар дрени ваё будагӣ нестем мақсад мега ҳолати ма сарам хам патинкома мақсад чӣ када савдам умад мегам овоз шафанам гашм болман яммиштон заду кашдаша ҳамонҷа беҳуш шуда чӣ хели сараш значит дар ҳамон пеш тиреза аллакай як муш задааст шу мега ки гуфта мепартом гуфта хелш гуфтааст мега ки сарма ҳамин сарм бод мега хизмат абрес кори ҳамон одам худаш тасдиқ кард ки гуфт ки ман тра мепартом аз тиреза ҳамин хел мақсад гап зада ҳини ҳишор шидан шуда қатъи ман дар ҳамин ҷао дар ҳамин вақти ғалтидагӣ не дар балниса вақте спит авай кардам шор шид гуфт ҳақорат кард ки мара зада мумкине хеле ҳақорат ки мара зад ҳаминқадр гуфта ки бо қарор кард дар шифохона гуфт ки мара гуфт мепартом то мақсад ҳамин чӣ қадрагӣ буд ки мепартом вай хиёлаш ки мақсад намепарта ки сарм дод мега дигар ҳамин қама медум охи вай сараш дода бошад дар дарин чӣ хел берунда меғалтад савол мешавад он ин тирезаро мо дидастем ки чӣ хел хурданда фақат бар қатъи гузашта мешавад он пай дастоша меган ки тела кардиян ёни хай пай дистоша дидан дар изман дар видео дидам акнун ина мегзарем хайна бародаро ана инҷа бригадиро гуфтагиданд киё дар инҷа бригадир ҳастанд ина шумо бригадиро шумо дар ҳамин участка ҳамино бригадире ман начальник участка ҳамино ман худам қатъи ҳансин хуни наб хеҷабиё дар ҷои ҳамин бидем ҳамин ҳамин дуворӣ кун зангам зад ки хебиё ки акбар дар замин сар даҳанаш пири хуна ман дигар ина гуфтам хебирем ки корам кашидагиай муҳаммад меган вай мошинша заводӣ кард хестем омадем мо 3-4 кас чанд қабат расиде ҳамин дер мо минимум 17 минут ё ки 15 минут ҳамин айдаҳ боло буд мо омадем ки 2 минут баъд скори омад ба ҳамин ҷара 2 минут баша скори омад ман омадам ба сарша давидам гуфтам почему ти так делал гуфт рома спокойся я ничего не делал гуфт мы ба сарша рафтам қатъи додарам комендант раҷаб ҳамин ба сарша рафтем ки бовои ҳамин ки акбар омад ду удараш зад ки раҷаб қапидаш гуфт назан ки у галонифо милисо ҳамин ҷаҳан мо ҳине омадем ҳама ҳамин ҷаҳан
уголовнико милисо ҳама ҳамиҷа ҷамъ шудагиян шохш кард назан гуфт проблема нашава гуфт бес кора давами чӣ ҳал мекунад гуфт милисо худшо ҳалаш мекунанд ҷанг фан накне амиқа кор шудагия манда дикас ду милиса ҳардаш гирифтанаш уголовнико ба давидан гирифтан буданаш тамом ин амиқа кор шудагия бори мо кардиян ки мо инора гуфта бошем заялинуто бигире гап чап кардиян омадан ами камера қати сёнба кананд мегӯишо ака бестем мо гап занем намондан ки блогеро блогеро мега кори шидагӣ шид тамом хел ду тарафа гӯш накард мора гӯш накарда ман қати додарам дакаса мегем бесена моем ҳамун баргадиро бо ман скорида омадам инора дадашо спир рехтам оли одами дигари нест фаридун дад дар во шаки скори омад дар скори бориш кардам қати падараш задем бирафтем балисада ҷобаҷош кардам хестем омадам бо пагаҳша рафтем ҳамун блогеро сёнка доран қати падараш диям бо гап чап карда судиян мо гуфтем кари гап назане бихезе айвайда ду рӯз шида шумо намедоне ки ҳамин зинда ё мурда ягон тат ин саҳар омаде соат 5 шида ягон тат медоне ки ҳамин зинда ё мурда мераван исус мекунан ма бирмадам бирафтам я сайдали меган хештавурай ва я гирифтам пас қати рафтем биҷо қабулгоҳ ҳамунҷа рафтем дидан хай мо он рӯз мана вообще чӣ накардан саҳарян рафтем қабулу накардан идафа дидан мо фасони чӣ ман гуфтам ки ман вечера я пришел к вам мой человек гуфтам здесь упал второй этажа гуфт сё его фамилия скажи ман гуфтам ки ному фамилияш намекари холихов акбарҷон ва гирифт пеши ҳамун чӣ мугу ҳамун ҷои қабул мекунанд дахтарако штаги компютеро задам фамилия манияш бирмад ҳамаш 100% гуфт созай завтрак додем завтрак кард обедш додем обед кард да 8 этажа 49 палата дай ай ус бире гуфт 49 бибине аровача передачаш кине телефонш мете чизеш мете бире карантина намондан даромадан гуфтан оли мо мумкин нест дармадани шумо фақат падаш агар ҳам врач иҷозат битият медроя қатиш мебина гам аз ягон мисол ҷиддӣ ва дидагӣ аст ё не асабш ёки сар гардан ҷошо асан ягон духтар ягон чӣ гуфт шумода духтар мо духтарша рӯсида ман надидам духтарша ман фақат рафтам харид кардам передачаш кардам телефонша задам инаи мардак шуд зиндаа рӯи кардем ба телефонаш қати падараш гап зад қати худам гап зад гуфтам ки зиғ наша акбарҷон ҳамаш теми ҳавай парт отуд гуфт гуфтам ман миқа гапай чанд нафар ҷа бригадиро ҳастанд ба ғайри шумо ҳастай бо ягон бригадиро ҳастай бригадиро ҳаст оно чӣ оно ягон гап гуфтагӣ нестанд ягон гап гуфтагӣ нестанд ва ё кор надорам барои ҳамин кор мега ки 7 участка я бригадир мо бригадирам нестем мо начальник участкаем бо бригадир ба хидмат дорем он бригадиро киянд бригадиро бригадир мо наваяй ай ин ози да территория вообще инора бина гуфтагӣ неста ва кор надорашу ва фақат корш мефармад тамом ва ин кор ягон назарато шуд зинда дастварини ҳама ҳаст фонус фоида хати дастварин дорем начальник участка мо кор мекунем чанд сол шукр мене мо ай соли 2002 кор кардам начальник участка начальник участка бригадир мо наваяй ду техники дигар начальник участка мо ягон даъво надорем خدم پولش روی کردیم همین بچه‌ای که خدم 15000 روی کردیم اومده کار کرده ولی بعد داده جیانا نه مردا کم بگم رویش کردیم ها خش تاوره نه خش تاوره جیانا مورا پروسو همین خیلی اینفورماسیون نوتوری داده اونم وایو خلق هم مورا حقارت میکنن سعودی چی گفت مثلا شویدو این همین شویدو ما کارشون نداریم داش زمانیشون نمیدیم کار فقط گفتگیشون که ساعت 6 برای تون ها بعد میسول در همین شخص که گفت که علی ریو نبروه علی ریو نبروه که مو فایده کردم همین بعد تو بیا شویدی واپسی مو نه من هازی بو میگم کدوم ملی کدوم بریگادیر کدوم فرق نداره شخصی اومده یگون مجبور تو کاره باشه که کاکا زنی نتی یا درو دیگه گاب زنید یگون اونجا فرقش نیست یگون چیزی درگی نیست مثال چخلی که مو رفتگی زاولین نزدیم چی نزدیم همه سات بریدن مثال این گپ دروغ زاولین رو گرفتن مثال نگرفتن گپ سر این است که مثال یک نفر دیگه مثال گره چلینی مو زنگ زدن والنتینا را که نمو امور زدیم مو را آوردن در ملیسا محکم کرده اگه چی با مو را محکم اینن او را هیچی نمیگن مو را محکم این گپ دروغ یگان از رفتگی بردگی نیست رفتگی نیست این پدرش زدگی شاید دو در ایمی چوکش کرد که گرفتش همین کروکاش قپید همین کروکاش دریدم و اندری ولادیمیریچ تمام ملیسا اومدن گرفتن بودنشون آن میخکوش دیگه یگان که زدگیش یا ازبک بچه زدایش پیش ایمون نبودگی دقتی همین
بعد این برو ما اومدیم این همین ما گپ گفتیم بگیریم که این زادش گرفتم مثل بودن آن خطوش دیگه اکا بخشیش شما اینا چخل فهمیدید چخل فایرود کردن فهمیدی اومده میره من پنجی میخوام که بچه سنگین که دادا گفت اکبر چوری کرد ده همین جا ده همین زده خودش اکام بعد با ما تاس لانسی فرمادم با دیم اتاجا این مردم ایمی دیم اتاج سینی بیرون کلا کرده ای تریزا ما مردم نگاه کردم وای بچه‌ها کسب کو و پاتینگوش را دیدم یادم بالا برمادم کلکارا پوشیدم که بچه سنگین دایز که دادا گفتم تانکیز گفت اکبر ابو دیم اتاج برای چی تانکیش میگه او یگان نمیدونم نو فامیل نومش چیه اندری ولادیمیر چی کارگره اصلا نه زام دایرکتری امی گیبیو ژلیشنیکو امی رایونه کوپتیوسکی رایونه بعد چیکو کاری تا کا بعد ما دیدم که بچه‌ها که جمیگای سودا با گاش میاکم که خدا نالان تو بو نگاه هم داره تو بدار کم زدن از هر کار ده همین جا ولی میلیسون آمد میلیسون نبود کی بعد یا کسی دیگه خبری که گفت که برادر گفت که من گالوروسکو گراجانسکی فرما تو ناچی نکنم نازن شو خب با من پیش پسرم میاکم که جانو اومارا هر دوشو این کالونی گفت که سوکا گفت زاشتو گفت پلیمنه که تا گفت این باگا بوجگیر که ما زدن سر کردم زدن سر کردم که مایداکیش قپی گفت تاغو گفت گالوروسکو اقافات گفت اکتور فکری گفت بود استاتیا تراب مازدی میشه هم کار شده کالونیش قدیم برام باید اینا اکا خای نهوز اینا گپ خارو بسیار شدن که مثال برگادیرو مجبور کردن مردم که پاکستانی نتیان مثال یا که اینو برای چی نزدیان امرو اینو عریضه ننویسن شما چی میگه دائما شما چی معلومات دارید باری دارم که هم بچه‌ها که چور کسوی بودن دیدم با شما همین بچه‌ها اکو باید خفون نگردن نه عریضه نویسن عریضه نویسن تصدیق کردن میتونید شما را شما سلید و تل یگون اپراتیونیکو یگون چی پرسیدن شما را در یگون کسی پرسید شعبه پلیس فایرود نکردن بالنیسا رفته دیده بچه‌تون سلامتیش خیلی است چی میگه خودش چی گفت خودش گفت که گفت دادا همه دو بار در کاروان زدم خفی پاشلی گفت توالت بستابوی راز داواره میگه توالت بردم میگه یک اوداریگه ایداری توالت زدم این باری سرم یا وقت شما اون میگیم یا دیگه اسکوری اینجا برادر گفت که من ترای تریزا میپرتم همین گپا گفت مثلا میگه همین گپا شما را نگفت همین گپی که من گفت که همین بقلت گفت همین پاد گفت زدم گفت اونجا گفت خود نگم کردم شما این بریگادیرو خیلی با جیانو تو بودن شما مثال باور دارید که همینو مردم مجبور کردن که مثال پاکستانی نتیه برزیدیانو روز برای که گپ خبرو بسیاره نه اینو باوری نداره کی بسیار گپ خبرو شده است که بریگادیرو گویا که فهمیدن که این یک نوار بود مثال نوار دیگه ملتو ثبت کردگیان در اون نوار گفته میشد که مثال بریگادیرو گفته از اینکه ننویسه همین گپ حقیقت داره یا نه اما باور دارم که ایو من خیلی نه خیلی برادران اینا هستی گفتن که خیلی هستن نیستن تمبولی خیش ما که خش تاور بدین از یک جایی نه مثال نگاه کنید از یا بسیار سوالو شدن که کم تر که خیلی نه دلا میکشویان یا یگون که فایرود نمیکنن یا یگون چی من طرفی همین یوریدیکی کم تر فهمونم برای که فهمنده مردم همین هر جا هر گام میزنن بعد خبر دیگه میشود برای دلا را کشودن 10 روز وقت دارن اینو در 10 روز یا میکشویان یا نمیکشویان یا که نک وقتی که نکشودن روزی که نباشه شما میتونه که بالاتر مراجعت کنید یا پروکراتورا که مراجعت کنید مثلا دلار را دیدن میگیرن برای این بهترین چیز که زده است و دلار جنایتی مثلا کشویان رفتن میگیره برای خودش مثلا شما میتونید که یا ادوکات گیرید مثلا یا که یک نفر مثلا پسرتون مثلا داورنس میتیاد اجازت نامه از نام پسر شما میتونید که شما مثال گیریم که این برادر پسر شما غلطی دست علاقه کار نشونه کار کردن نمیتونه یکم که چقدر مبلغی که در شفاخانه میرود چند قوه باید که مثال همون لچینی کنند تو رسو هم چند ماه میره 6 ماه میرد 1 سال میرود این پول این سوم این که خدا نکند که اگر اینوالید نشود یا این مثال یکم را همین کارخانه دولتی را پنسیش میتید این حتما ان شاء الله این مثال با طریق سود دادگاه این کار کرده میشه پلوس این بود مرال نیوشر میگن مثلا
این چیزا طلب کرده میشد. مثلا شما همین حقوق را دارید، شما میتونید که مثلا کسی نباشد، میتونید که هر شخص نوابسته که خشتاور است میتونید که مثلا با حمایتگر این دو مثلا ادوکات مراجعت کنه، مثلا اوردر گیرد، مثلا ادوکات کوشاور میتواند که پدرش یا کسی باشد یک اجازت نامه همون یک گواهنامه یا که هم داورنس میگن میتید کورا برده میتونن. این پرابلم نیست. مثلا این گواهنامه شما برده میتونین گیریم کورشا بریم. این کارخانه دولتی حتما پرداخت میکند. همین کار مثلا نترسید به خاطر جای کار، به خاطری که از کار سر میکنند نترسید. چون که من شنیدم بسیار که این یک موسم اینجا یک سال 3 ماه کار کرده است، دشنو محدود است، همه اهمیت نمیدادن، همه از میگن که ما فکر نکردیم که کار توی درجه را میرسد. هر کار باید سری وقت دیدن در کار. اگر که یک نفر همین از بلوس عریضه می نویس، این علاقه ماده 282 گالون کودکس جنایتی روسیه این با разжигание национальной розни yoki религиозной лимисе این علاقه статья گفتم این ماده این علاقه با این میشنونند باید که بر وقتتر مراجعت میکرده. با همین خاطر خانه برادران مثال اینا از با پدرش گپ زدیم با این بریگادیرو با اون نفرانی که مثال در اینجا اشتراک در همون حادثه بودن، اونها گفته هستند که عریضه نایستیم پدری مثال همون جبر دیده تصدیق کرد. اینا خود اون بریگادیرها میگن که ما خشت تبار هستیم، ما حتی این کارو نکردیم که مثال کسی را گفته باشیم تهمت کرده باشیم که مثال شما برزیدی اون کس مثلا یگون معلومات ندید یا که گوید که ما ندیدیم یا که نمیدونیم، ما چنین کار نکردیم. اکا یک چیز را پرسم از همون جلیشنگ شما یگون کس مراجعت کرد که مثلا نسبت همین کار چی چورا دیده شود یا که یگون پیشنهاد کردن؟ هیچی وای نکردن. مثال یگون پیشنهاد که کمک پولی یا که پولی بیمارخانه رو میتیم یگون رهبریت یگون سخن نکرده است. گفتم دو آدم durmadı ki کی بود اون آدم؟ شمشاری خودمون اونو را دعوت کرده گیان پیشنهاد کردن رانی قصرینیک میونه را که دعوا نکنید. مثال تو پدرم و میشوسی خشت آورده خیلی شما خیلی گابزانان کنید پول مولش بتیم همین کار با بولار نرو. آخه گاب سر این است که پول مولش تیم نه این گابزی اون لچنش این یکم که پرت افتانش این اگر حادثه را پیگیری نکنه پگا باید اگر می پرتوان این هم میگذار این علاقه جنایت است که پرت افته است. من میفهمم که برای شما را مثال برای لچنش یا برای یک چیز مبلغ هم لازم است، این حتمی است، لیکن باز در چنین حالت بسیار مردم در چی میغلطن یک سوم پولشون میگن میتیم بعد ومگاتیس و گفتم میبرن خچون محکم میکنن. هیچ گویی کار نکنید. این کار توسط باز همون ادوکاتو نوتاریوس موافقی شرطنامه یا که مثال در همون دادگاه هم اگر که روید یا که وای میگن پریمیرینی میگن در سودبنی پریمیرینی اون همه همون چرا رسخود شما را و شیر به شما را مرحله همشه واستناید مینا شما در اون صورت میتونه بگی که خیلی مثال کودک دارد یا عمرش رفتگی یا که مثال سختی بعد مثال خیلی نکازش نکنه. میفهم بسیار مردم اگر داره خیلی نصیب تقدیر همین بوده است خیلی که بیا چیکارش کنه این خیلی نیست، لیکن این کارا اگر کردنی باشه در دایره قانونی کارا می‌نین، لیکن اینجا گپ در ننگ ناموس هست یکم این که این قدر که مثال مردم میکنن پگای کارا با تکرار میکنن. به همین خاطر مثال همون پولی که اونا میگن اون پول موافقی سود دادگاه هم کشیده گرفته میشود. مثال بینید که مثال بعد شما رو با ویمگاتیل گفته فریب نکنن برای که این کارو بسیار میشوند یا که یک سوم پول میتن مردم رو چند جا شدن که رفتیم اینو ما 7 سال کار کردیم 10 سال اینو آدمای خوبن زورن بعد گفتن بعد پشتیگیری کردن حتی دادر خودش که در همون ساختمان غلطیده است گفت که در اینجا نه غلطیده است در بیرون غلطیده است. بعد که بعد دادرش مرد یک ماه دو ماه بعد گرفتن 70,000 روبل دادن همش یک کورس کردن. با این خاطر چنین کارو کردن در کار نیست. برادران خواهران عزیز ما بعد شنیدن این سخنها که چنین واقعه رخ داده است با اینجا من دعوت کردن. مقصدی اومدن من در اینجا اون نیست که مثال پشتی گرفتن از بریگادیرها یا که مبلغ میگیرن یا که از دیگر نفرها. با این خاطر ما رو دعوت کردن که یک
ҳақиқатро гӯянд ки дар асл чӣ гап аст. сару садоҳо бисёр ҳастанд ки мисол ёрдам накардан ё ки бригадирҳо фармиданд ки бизане. мақсад дар сар ин аст, гап дар сар ин аст. Барои ин хотир ман падарашон даъват кардам ки аз забони падарашон ин гапҳоро ҳам фаҳмам ва ба ҳама расонам ки асли воқеият чунин аст. чунки ман медонам ки бисёриҳо шояд ки баъд гӯянд ки инаш омад аз дасташ ҳеҷ кор наомад ё ки ваяш гуфтаниам ки аз дасти ҳеҷ блогерам ҳеҷ кор намебиёяд. агар дар кор шавад он правозащитникҳо ё ки ҳуқуқдонҳо ҳам метавонанд ёрӣ расонанд, вале ҳамаи кор дар дасти додгоҳ аст. ва боз ҳам гуфтанӣ ҳастам ки на сафорат на консулгарӣ онҳо метавонанд ки ба ин кор дахолат кунанд дар сурате ки ҳуқуқи шаҳрвандон вайрон шаванд, вале дигар корро худи адвокат пеш мебарад. инчунин мисол следственный комитет, полис ва додгоҳ, прокуратура ва додгоҳ ҳама инро дида мебарояд. мақсади мо ин ҷанг дохтан байни блогерҳо ё ки байни ҳуқуқдонҳо вайрон мисол ягон каса туҳмат кардан нест. касе ки чизе гуфтааст ҳаволаш ба худо. инҳо моро даъват карданд ки мо асли воқеа ки онҳо чӣ хеле ки мегӯянд ба мардум расонем. аз худи он нафароне ки шоҳид буданд дар ин ҷо дар ин кор, худи он бригадирҳо, ина худи он падари ҷабрдидаро даъват кардем. аз онҳо якҷоягӣ пурсидем ки асли кор дар чист. ва боз ҳам мегӯям ки барои кушодани делаи ҷиноятӣ 10 рӯз муҳлат доранд ва дар ин вақт дида мешавад ки кушода мешавад ё не. барои ин пеш аз пода чанг наандозед. илтимос бародарон хоҳарон гапҳои қабиҳ ҳам назанед, нанависед. мисол чӣ хеле ки ин бародарон аллакай гуфтанд, падари ин ҷабрдидаам таздиқ кард ки ин бародарон аллакай аз инҳо маълумот гирифта шудааст, аризаашон гирифта шудааст, аз инҳо пурсиш карда шудааст ва рӯзҳои наздик агар ки делаи ҷиноятӣ кушоянд, инҳоро боз даъват мекунанд, рӯбарӯ мекунанд, аз инҳо боз мепурсанд. ба ин хотир агар ки делаам накушоянд, мо ҳаракат мекунем ки ин делаи ҷиноятӣ кушода шавад ва сазои худро гирад. ва инчунин мо ба ин падари ҷабрдида пешниҳодам кардем ки марҳамат мо метавонем ки он ёриро расонем ки мисол кӯмаки молӣ, мисол ҳамун пуле ки расход мешавад, чунин мо дидем хориҷиёнро дар инҷо хоҳӣ нахоҳӣ маблағ меспорид. инчунин чанд моҳ ин бародар кор карда наметавонад ё ки маъюб шавад, ҳаққи пенсияю инро кашида иншоаллоҳ мегирем. ба ин хотир бори дигар аз бародарон хоҳиш мекунам ки дар таи ин агар комментариҳо нависед, илтимос дашном накунед, ягон гапи зиёдтӣ назанед. на кормандони ҳуқуқро, на ин бародароне ки дар инҷо гуфтанд ки мисол ки онҳоро гуфтанд ки ягон ариза нанавистанд, на ин бригадирҳо ва на ин чунин кормандони мақомоти тоҷикистон. чӣ хеле ки мо медонем навишта аллакай гуфтанд ки мақомоти тоҷикистон аллакай нота додааст ки ба вазорати ба худи вазорати корҳои дохилии Русия, инчунин ба вазорати корҳои дохилии хориҷии Русия ки ин масъала ин дида шавад аз рӯи қонун ва таҳти назорати сафорату консулгарӣ ва намояндаҳои хадамоти муҳоҷират ва инчунин намояндаҳои вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар Русия ин кор таҳти назорат аст. аз ин хотир мо дар рафти оянда ҳатман шуморо дар оянда ки кор бо чӣ анҷом меёбад ҳатман мегӯем ва агар ки ягон ёрии ҳуқуқӣ дар кор шавад, ягон нафаре ки хоҳад ки ба ин бародарон ёрии ҳуқуқи худро расонад, марҳамат метавонанд ки бо мо дар тамос шаванд ё рақамҳои телефони худро нависанд ва мо албатта ба ин бародарон мисол мерасонем. метавонед ки на ин бародарон ҳамаш дар ин ҷо кор мекунанд, ҳамаш аз як ноҳия буданд, ҳамаш хеш таборанд дар асл. ба ин хотир фикр накунам ки онҳо ба хотири ҷои кор ё ки ба хотири як пули майда мисол туҳмат зананд ба хеш табори худ ё пуштигирӣ аз дигар нафар кунанд. ҳарчанд ки чунин ҳолатҳо бисёранд. дар ҳақиқатан мо қариб як 80-90% аз 100% гуфта медиҳем ки 80-90% ҷое ки мо рафтем чунин ҳодисаҳо рӯй доданд, ҳақиқатан рӯйпӯш карданд. ба хотири чӣ? ба хотири як ҷои кор, ба хотири тарс. ҳатто гуфтам ки бародари худро ки дар берун бурданд ё ки ҷиянои худро чунин ҳолатҳо буданд. раҳмат ба диққататон. ҳатман ин корро мебинем, мебароем ва инчунин инҷо як аз ҳама чизи асосие ки ба гуфтае ки кормандони пулис ҳамон изи дастие ки дар ҳамон ҷо ҳастанд мегӯянд ки ура
расм гирифтян аз он отпечатки нагирифтян. Агар ки амура иза ки гиран мо ҳатман хоҳиш мекунем ки амин иза гиран, чунки агар бо изи дасти мисол амин бародар чӣ мекунанд ки изи дасти амин бародар ҳаст ё не, чунки бисёре гуфтанд ки он бо худ паридааст онҷо на таи по аст, фақат изи даст аст. маълум мешавад ки чӣ хел шудааст, мисол кашол шудааст ё телаш кардааст ё ки партофтааст, ки чун инҷо саволо бисёр шуданд ки агар ки ӯро партофта бошад чаро вай 2-3 метр дуртар нағалтиду роз дар таги мисол ҳамунҷо ғалтид. ба ин хотир ҳатман ира мо мерасонем ба мақомотҳо ки ҳатман ин изҳо вай кардашанд. Ягона хоҳиш ки ҳаракат кунед ки ҳамун изи дастҳо кур карда нашаванд. мо аллакай инро паго мерасонем, имрӯз ҳатто мерасонем ки албатта ҳамун иза гирифтан гиранд ки ӯра мисол вай накунанд. бояд ки агар ки омадагӣ бошанд ҳатман инҳоро изи гирифтагӣ бошанд, лекин бародарон мегӯянд ки гирифтагӣ нестанд. Не, ман он изи дастҳоро дина дар як навори видеоӣ дидам. Як навори видеоӣ ки он Зелимхан гуфтани шахс гирифтааст, ҳамун изи дастҳо ҳаст. Фақат ки он изи дастҳо ба кадом тараф ҳаст, инҷо саволҳоро бисёр мешаванд ки бо сар рафтааст ё ки қафоноӣ рафтааст ё чӣ хел, чунки медонем ки ин ҳатто майда аст ки рӯи рост мисол гузашта намешавад, фақат бар гузашта мешавад. ина як бурга ина мисол ина худи бригадиро мисол суханои охиртон бигем ки мисол чӣ муроҷиат доред ба мардум? ягон айб надорем, мисол ҳар гап нанависӣ нафарқӣ, то бачашаро набинӣ бовар накун. шумо ҳамин бародара мисол ёриша дар оянда мисол чӣ хел ёрӣ ёрдам кардан? мо ёрдамаш мекунем, чӣ ёрдамаш мекунем? ҷиян моем. ҷияни хитонаи мисол. ҷиян моем, мо ҳар ҳама як қишлоқем. мо хел уйна чикарагем додарам пул рӯй караги омадаги я датаи синан кор мекунам. чанд сош кор мекунед инҷо? мо 12000 инҷа кор мекунам, доворник будам, остоста бригадир будам, баъд начальник участка мекунам. ҳозир инҷа чанд нафар шаҳрвандони Тоҷикистон кор мекунанд? Умуман 130 кас. 130 нафар. ҳама ая ноҳия қариб. Не, ай ҳар гиҷо ҳаст. Аст ай ҳар гиҷо ҳаст. фаҳмо. Ина бо бародаро як бурга, мисол ина суханота бо як бурга, мисол кӯтоҳ бигед ки мисол шумо ҳамун аризаро нависед, нанависед ё ки ҳамин ҳодисаро ба ҳар ҳол шумо тасдиқ мекунед ки ҳамин кор ҳамин хел буду, шумо аризаотонро навистед. Навистаген ҳамун рӯз навистаген ки мисол шумо таърҷумон дар кор буд, додан ту таърҷумон кардаги аю, мисол ҳаминҷа таърҷумон ки буд ҳамун рӯз? Таърҷумон ҳаминҷа ки буд ҳамун бародар? Рафт ё не? Рафт ҳамун нафаре ки дирӯз дар ҳамун видеои Зелимхан буд, ҳамун таърҷумон буд. Чӣ хеле ки гуфта ҳамун хел тарҷума кардааст. Мисол шуморо гуфтанд ки навиштаҳо ту чӣ навистаген, розӣ ҳастед, имзо кунед ё накунед? Шумо имзо кардед? хоб ина боз як бурга ина бародарон ҳамаш мисол тасдиқ карданд ки кор чунин буд, мисол гап хабар чунин ҳаст ё нест. як чиз гара пурсем, ина шумо мисол дар ҳамин ҳодиса чӣ гуфтанӣ ҳастед? бародарон ҳама ёрдами худшонро расондагиянд, ҷа то шуда о ролико менависанд, ҳар гапои мисол даштнома ҳар гапо мезананд. ин хел нест, рости кори хел нест. Рости кори хел нест. ҳама ин бародара ёрдам кардистанд. бародаре ки ғафлидагия дар больница иншолло состидеса саломатиш беҳтар шудасигия. як савол, ҳамун бародаре ки дар роли кардааст аз ҳамун больница ки шерои нар дар даруни маҳкама дар зиндон ина нигоҳ доранд, кист ҳамун? ягон кас мешиносад? Не, вай мо намешиносем. Вай хафои мо гап мезананд, гап намешиносед. Бародар як ҳамун навори видеоиро диде аз ҳамун больница, аз ҳамун шифохона як нафар гап мезанад ки шерои нар дар зиндон нигаҳаш дорам. ҳамира диде ҳамин ролика? шумо надидед ҳамун навори больница будаги ша ҳеч ка тамошо карагӣ нестай? ягон кас надидед ҳамун навори больница будагира? да больница съёмкаш кардан шиштаги да кроват гап мезана як нафар ҳамура дидин? ҳолати вай гап мезана, мисоли гапое ки шумо задасе вай шамак даем, мисоле ки сидагиаша чикор. Кист ҳамун бародар? Намешиносед. Касе гуфт ки мо чанд бор зангаш мезанем, трубкаша намегирад. Ки мешиносад ҳамун? не гап занед. ман як чиза пурсам, ҳамун бародаре гуфт ки шерои нар дар зиндон нигаҳ дора, намира дар хели больница сабт кардааст, ҳамун кист? як нафар гуфт ки чанд бор зангаш мезанем, телефонша намегирад. не, ман як савол дорам ки дар ҳамин берун мардак нестай? намудааст мардак дар берун? мардак
اینا ما هم مردک ما ورنه فهمیدم که کی تلفن کرده ما اخیر دو فهمیدم نه همون گفته است که در زندان نگهش دوران شیروی نر در زندان در بیر نیست اگون مردک که در درنج داد میکنن اوخای همه خیلی گفته است در اوخی همون مردک گفته است که شیروی نر در درن زندان نگهش دوران همین رسکی محکمش کردن ما چوراش هم میبینیم عیب نیست همین مگر همین سخن نگفتن عیب نیست در محضر شرمنده کنه ملت این ملت خود توبه کردم این کی تو ما هم در حیران که گفتی که مثلا برادر نواری ویدیویش تماشا کنه خیلی میگه توبه کردم در ایکادو باشه من شما این همین نواری همین برادر ویدیو کردگی درنی همو بالنیسا در اینترنت پخش در تمام جا پخش شدگی شیروی نر در زندان نگه داره بیرون نداره اگون مردک چیو فقط همو شیروی نر فقط در درنن نه عجیب ده عجیب یا من گفتم که شرمنده برای من لیش نه یک شرمندگی است نه آخه نگاه کنید نخوشمو همین گپا در بگین به عقلو میگم به عقلو برا به عقلو انا اگر وقت نگاه کنید که وقتی همین گپا میگن وقتی همین گپا میگن که مردم چی میگن که او مردمی بیرون همش بزن همش ترسون چیکن همش مثال چیان مثال که در بیرون آدم زنده نمونده است مردم ما نمیگم که از نظر قانون نمیگم شما بریم بزنیم بکشینش این هم با میشنونن جوابگاری دارن مثال به هر حال یکی اخی اگر که چیکار کردنی هم باشید نباشید گوش کنید اولش که در اینترنت گپ نزنید دیگه‌مش که با امید شیروی نر در درون زندان نکنین در بیرون مرد نمونده است که شما با درون موندگی ای بس ای یک ملت اگر فهمه ترجمه میره به روسی باور که میخندد میگه شما مرد نیستین در بیرون که شما با امید مردمی در درون بدگین این سخن‌ها را کردگی است این ای بس باور کنی ما در ترجمه که همین سخن کردن و کم اینترنت ای بس دیگه مردم کردن در درونش داد میکنن چیکارش نکنن یک ای بس باور کنی التماس دیگر همین گپوی مثال به معنی رو نگی که در درون این داد داره در بیرون اون داره میگن بسیار میگن که کسی بسیار گپ میزنه چی یگون کار نمیکنه کو گپ آدم کار میکردگی خب کارش میکنه این است از خوب با دقتتون رحمت با دقت همتون این نوار رو من نصیب باشد روزهای نزدیک میمونم و فکر عقیده خود رو نایسته التماس به دشنام که همه برادر هستن هم برادر مسلمان هستن با این خاطر گفتی برادرها که کسی چیزی که نمیدونه تهمت زدن در کار نیست تهمت هم گناه است وای داوجا شوکوشا با در کرد پیش ما مثلا که استادی سال دامون جابود سال دامون استودیو بود الان پیانو سالش سری بود اونجا اومدیم خیلی ما کم داریم جسری و اومد دروماد سینما گاش گفت که چی تا گفت مثلا چی نمیره کو ما تون شاس را دیوار نگفتم اتون на работу пошел что гутун что случился да багаж гуки ничего не случилось вароси вас кадан гис ма тун ки хай не мусун дуса им шок шапштеса варам шок ямоз мебурим тун баг сини вай гаш гуки чишта гу вас кадакыш хак данхе дани койка да задак я да шо саш дани койка задак хини ҳолати я устиниш дровадаги бе устиниш не устиниш гу медрорум амхе да анен пайшмо کشیدش اینجا زرگه بولیا این دهنی در برمادن شد دیم بر هینی حالت مثال ما شوکو ما بدر کردم مثال سپک نکردم مثال همین یه مینون هیال کرده این مثل اینجا برمادن ما مثال برمادم که و همچه گذاشت هم دهن درده دیدمش من نمیدونستم که باید پرت و یا زده ایش چی نمیدونستم هینی حالت در پایان میخوام و بچه ها باید کردن که هوای غلطی دیگه دارم همه قهوه ساج دیگه همینجا بروارد شد همینجا دیگه همینجا بس تو همین طرف بعد اون در جای او اخیر نمی در قطعی مثال جان چیه شوی اینجا مردکو بله اینجا جای چی مردکو
kadın turida pastas. Sonra anamı canım olacak vakıya uyuyor. Pay çelik var misal. Ana bunu ay pay çeli. Ana iyi. Ana gamda sari. Ha ina çeliko da ince. O ana kıca çeliko şundan. O ana in çeliko mayda kaymiya no. Easy da sana. id aí se mundas de çelik şavo ina izo. Bak اینجا مونداسی نشده همیشه da pişiyor munda gider ya tapleni mi dan Sola همونجا پاتین کمی سولینی اگر تانشا ne ay treze spokojno oda megzarad neki rostaki namegzaradu rostaki namegzarad baraki این بود تا آخر اون نمیشه دسته تا آخر اون نمیشه مثلا انا مخاوی بشه این دا odam rostaki telakara نمیشه baraki bar کتیفش یکی انا که کتیف چلیکوش موندگی پای چلیکوش چخلان امنا توش نه چلیکوی همو همه جا پای چلیک این یکی این چلیکوی مایده هست پای مایده هست به هر حال دیدن در کن خب اینجا اکی این چلیکو رو این سه موندگی گوشه در اوجا او چلیکو علاقه پهمانه همین چیزا رو میلیسه وای کرد اومدن صورت گرفتن وای نگرفتن خیلی کلونکاچه خطی نموندن خیلی میمونند بلو مثال این همینجا پای دست باشه پای چی باشه این کلونکاچه را میمونن مثال همون چی خیلی میگیرد و دهوای میگذارد یا زنگ اومدم و پاپکار چی داداش همینجا اومده یا اون کس ندیدی اینجا ایزی دستو هستن اینجا مایده ترن اینجا مایده ترن مثال اینا ها مایده ترن انا اوجا بو کلان ترم این همون ایزی دستو انا اون بیرن او طرف قپیدگی ای طرف او طرف قپیدگی کشول شدگی اینجا کنید ایزی دستو ای طرف هم ای خیلان دستو ای خیل اومدگیان ای بیرن دستو ای خیل اومدگیان ای خیل موندگی نیستن دا ایجا ایسنن این برمیاد که همین ایزی دسته اولی هستن یا نیستن اگر با حالتی با سرش میزد کو گردن خواردن رفتگی داو زدگی ارزش خود کشول این خیلی تلک ایسر تلک کرده باشه سرکی میره درست میزود اگر ای پشت تلک کرده باشه کپیدگی باشه یا چخیل همونجا وقتی به حالش ننده ممکن که اینجا اگه کامیرو نیست چخیل رفتگی ممکن رفتگی پای دستوش خیلی موندگی نه اینجا دستوش خیلی نیستن این نگاه کن اینجا پای دستوش همین کانکریت نه خیلی این اینجا سه ایزاست سه تا ایزاست مایده هکن اینو به شرطی که ایزوی دستی باشه نو اینجا که ممکن مثال اونو نه که از بیرون کپیدگی میشه از بیرون مثال از بیرون میشه